Tera ebikorwe by'ogusambo gw'ekisukuru hasi chinsemo bono nigo ebitambukiro bya bwango mono byachakire kwimukiwa amo n'echinsemo chiria chitenenerete chisemi ogusambo gw'esukuru yekerwa CCF omukubi oyeta nigo kwereire obwonchereri gokorwa ase esukuru eyo ase John Ogutu nere bono orumurukio muya ase esukuru eyo korwa konyora ari ase meza comprehensive oyo kabeire mwalimu omonene ase esukuru yekerwa Julius Nyamboki nigo nere agenda ase skuru eyo yemesa limorioka gukona chinga kyo bonchori obo bwarenge gokorwa omoteneneri gw'echisemi sub county ya Kenya Gladys Lepishoi nigo atebire buna bono bwobati boyo na baibuli nigo bagani gokorenta abana babo ase skuru eyo eri bagendere kwenyorera amasomo abo Mulikito Gilbert Kobe na roboti uru asubime Mabeba yeskuru ya ekirimo CCF egotoka ase sub-county ya Kenya nyarakobaga ekuwata omulero ase chintunda isato abaiboli benseme yo kuraramekera obutuneri bwa tebekanete koba obobe ase skuru eyo bwaireire oburukane yiko nyarakobaga kobao mwana kijiji wa hapa. Shida hapa sasa ni mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu amefanya hii shule kama biashara yake. Kila kitu yeye ndiye anasaburai. Nikirudi nyama ya kuliwa ni yeye. Wafanyakazi wanafanya kazi hapa pia vile wanafanya kazi kwa poma yake na biashara yake mgongo. So we need kuna nyama inasuppliwa hapa ndani. The supplier ni kichana ya Nyamboki, ni Nyamboki mwenyewe. So tunafaa kuuliza. Mahindi inaletwa hapa shule. Ni fata indro. Ndiye ako supplier kwa hii shule. Tunafaa kuuliza Nyamboki. Is this a grandfather asal ama nini? Ono ewizara yechisemi yanyakoba ikuimuki getambukiro nikyo okomochencha omwalimu manna bwe skulu iyo Julius Nyamboki Malimbu ocha ase skulu iyo boroso ya emesa nabo yigo omwalimu omonene bwe skulu okabeira ase skulu iyi emesa John Ogutu ochire muna omwalimu muya ocha ase skulu ya Ekerbo CCF. I'm here on behalf of the Teachers Service Commission to introduce to you kwa niaba ya kiombekero kolika abalimu a new head teacher for this school, Ekerubo CCF Primary School. Mr. Ogutu has been transferred. His services has been transferred from MSA AICK Primary School to Ekerubo Primary School. Mr. Nyamboki Julius, his services have been transferred from Ekerubo to MSA AIC Primary School. Nyamboki urusiriwa oirwe MSA boje. I'm speaking that on behalf of the Teachers Service Commission Lead Authority. Okwanire ase kwa niaba y'ekiombekero gyokolika abalimu gokeria atebire nabo gegokora kerekieke abokerego. John Ogutu orire ira yogochikoikerania ari taranya kobaga gokorwa ase gochikubodesibwa na bali abawatani b'echisemi nabo gokinie karongo y'echisemi ase skulu eyo. Jambo la muhimu ninawaomba ni ya kwamba shule haitakuwa mimi peke yangu ndio naongoza. Community nitawahusisha nyinyi ndio hii shule iwe. Nianzie chief, area MC, mpaka clan elders, mpaka pastors, priests. Au wote wana jukumu la kufanya kazi hapa shuleni. Mpaka yule wa bodaboda, mpaka yule ako kijijini ana jukumu ya kusaidia issue. Kwa hivyo shule haiwezi endelea bila community. Watu wa maana stakeholders ni community. Ndio shule ifanye nini? Iendelee. Yangu naitwa Hira Liomai. Mimi ni Esukuru yiga eyanyako bagigotwara obututukanu gwetera no gusambwa okwanyako bokwirira abayuri abayiga kurage ebyara ebintu ebinge banyako bagotewa na byanyako omne bitango ebirira esukuru yigotwara obakongo obwo. Shule imechomwa mara 3. Lakini tukijaribu kutafuta chanzo tunaambiwa kwamba mwalimu mkuu wa shule hii anastahili aondoke. Ya kuudi sisi ni ile analeta mbuzi ya biashara yake anaweka hapo. Kila kitu ni yeye anajasabura hapo. Hakuna kitu anaachilia hata msasi yoyote hata kichichi. Asabura hapo. Yeye mahali ameoga bibi yake watoto yake ndani imekuwa ni kama benefit yake. Tumesema tumechoka atoka. Yotenelete okolikia abalimu oyo kurwa Teacher Service Commission oyo nyakoba koleto mwalimu oyo migo cha skulu eyo oyo nyakoba koira mwalimu oyo kabere se skulu eyo cha skulu yemesa
niganya kwa kweresera ngogotenene bonya kwa bogo chencha aboigo marembero cyonya kwa kenekigwo oyura cyonya kwa kwirira abayiguri kurwa seskuru yiga bakigutwara okugenda gucya soboka rwe skuru yiga. I want to be very brief. I want you to support Mr. Oguto. Akobolingo support moro He's a very humble He's a very humble head teacher. And Mr. Nyamboki has done his part. Sisi walimu, where I come from, we say we are like tilapia. Unakulwa wakati ukwa. We can work anywhere in this country. Mr. Nyamboki has made a contribution for this school for the time he was there. It is time up for him to go. Agote abanyamboki otemira sare ko nyara bonenga kiye kirago soka. Anda kago semeri kurwa sebolingo linga marembero cyonya kwa kwenekiwa nabo abaworokiwa cyonya kwa gutwara maremba soko tonko sokonyora amayigiri yabo. Ngori botereka teme kurwa skuru ya Ekerubo CCF igotoka ime sub county ya Kenya ebunge ya Machoge bora we county ya Kisema Litane Gilbert.